бахайр бошад бинандагони азизи радио Озодӣ ва дӯстдорони Озодӣ видео канали мо дар YouTube ки субҳи барвақт ҳар рӯз хабарҳои тозаро аз мо мунтазир мешаванд. Аз ман Шалоглу Хоҷа ки бори дигар бароятон дуруд мефиристам аз Прага, аз қароргоҳи марказии радио Озодӣ. Инҷо соат 7 аст ва чун ҳамеша омода ҳастам ки дар чанд дақиқаи дигар барои шумо азизон хабарҳои тозаро бигӯям. Имрӯз душанбе 13 май ва умедворам ҳар ҷои дунё ки ҳастед сеҳату саломат бошед ва ҳамин гуна содиқ ба радиои Озодӣ. Аммо чун ҳамеша пеш аз он ки ба хабарҳо рӯ биёрам аз буду ҳаво мегӯем. Ҳавои мо имрӯз дар Прага абрӣ пешбинӣ шуда интизор меравад ки рӯзона ҳарорат то 14 дараҷа бирасад. Дар Москав имрӯз ҳаво боронӣ ва 18 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Санкт-Петербург ҳаво абриз ва дараҷаи гармӣ ҳамин гуна ба 18 баробар хоҳад буд. Дар Душанбе низ ҳавои абрӣ пешгӯӣ шудааст. Қарор аст дар давоми рӯз ҳарорат аз 25 то 28 дараҷаро ташкил намояд. Садорати ҳизби демократии Тоҷикистон мегӯяд раиси бахши ҳизби демократ дар вилояти Суғд Абдуҷаббор Юлдошев пас аз боздошти як ҳафтаина дар СИЗОи вазорати корҳои дохилӣ дар нояб Бобоҷон Ғафуров ба маҳбас бурда шудааст. Аммо ба гуфтаи ин садорат онҳо аз сарнавишти ӯ дарак надоранд ва мақомот дар бораи вай таи 3 рӯз мешавад ҳеҷ иттилоӣ надоданд. Дар моҳи декабри соли гузашта додгоҳи нояб Бобоҷон Ғафуров раиси бахши ҳизби демократ дар вилояти Суғд Абдуҷаббор Юлдошевро шартан 1.5 сол аз озодӣ маҳрум кардааст. Моҳи апрели соли 2018 ба далели расиши кӯтоҳи ноқили барг дар хонаи Абдуҷаббор Юлдошев дар ҳавлии ҳамсояи ӯ сӯхтор сар зад. Дар натиҷа ҳамсояаш 80 000 сомонӣ зиён дидааст, гуфтанд мақомоти додгоҳ. Табарали Зиёев, муовини аввали раиси ҳизби демократии Тоҷикистон, имрӯз дар суҳбат бо радио Озодӣ гуфт аз ибтидо қазияи сӯхтор дар манзили Абдуҷаббор Юлдошев нодуруст буд, зеро бар асоси рух додани ин ҳодиса мебоист дар нисбати вай бар тибқи кодекси маъмурӣ парванда боз мешуд, вале дар нисбати ӯ бар асоси кодекси ҷиноӣ ҳодисаи сӯхторро баррасӣ карданд. ҷаноби Зиёев гуфт онҳо наметавонанд бигӯянд ки ин ҳодиса ангезаи сиёсӣ дорад, вале онро як нав бархурди ғаразнок ҳисобид. Хуб бинандаи азиз, агар дар ҷараёни рӯз дар ин бобат ягон хабари тоза пайдо шуд, мо ҳатман барои шумо хоҳем гуфт. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷузъиёти парвандаи ҷиноиро ифшо кард ки мақомоти интизомӣ саъй доштанд ошкор нашавад. ӯ рӯзи 10 май ҳангоми суханронӣ дар ҳузури кормандони ниҳодҳои иқтисодию молӣ аз парвандаи шифохонаи Истиқлол мисол овард ва гуфт бо пуле ки ҳангоми сохтмони марказ дуздиданд 10 мактаби ҳозирзамон сохтан мумкин буд. Эмомалӣ Раҳмон ки бо хашму асабоният дар ин бора суҳбат мекард, гуфт баъди тафтиши харҷи сохтмони Истиқлол, яке аз бузургтарин марказҳои ташхису табобат, оҷонсии мубориза бо фасод маълум кардааст ки 10 миллион сомонӣ ба ҷайби афроди алоҳида рафтааст. Раиси ҷумҳурии Тоҷикистон кормандони палатаи ҳисобро сахт танқид кард ки ба гуфтаи ӯ баъди тафтиши харҷи сохтмони Истиқлол аз онҳое ки ба дуздиву қонуншиканӣ роҳ доданд ришва гирифтанд ва гузориш доданд ки изофанависӣ ва ё аз худ кардани пули буҷа дар иншоот ошкор нашудааст. Қазияи сӯистифода аз маблағҳои давлатӣ ҳангоми сохтмони шифохонаи Истиқлол дар Душанбе дар 2 соли пеш яке аз қазияҳои пурсару садо буд. Бо вуҷуди берун омадани хабар аз манобеъи гуногун, мақомоти тафтишотӣ аз ифшои ҷузъиёти парванда худдорӣ мекарданд. Дар ниҳоят маълум шуд ки моҳи апрели соли 2017 Саид Шариф Анваров, сардори пешини раёсати сохтмон дар ҳукумати Душанбе, барои сӯистифода аз пули сохтмон ба 18 соли зиндон ва пардохти 9 миллион сомонӣ ҷуброн маҳкум шудааст. 7 нафари дигар ки дар иҷрои тарҳ ширкат доштанд ба зиндон маҳкум шуданд ва ё ба онҳо амр доданд ки ҷарима бипардозанд. Суханронии раиси ҷумҳур дар ҳузури кормандони ниҳодҳои молияву тафтишотӣ дар рӯзи 10 май баҳси зиёдеро дар бораи фасоду ришвахорӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехтааст. Теъдоде гуфтанд ки мақомот ин ҳамаро медонанд ва ба он чашм мепӯшанд ва ё онҳое ки қонуншиканӣ ву ҷиноят карданд аз наздикони афроди баландпоя ҳастанд. 3 хоҳару бародар аз Тоҷикистон ки барои дафни модар ба ноҳияи Сухи Узбекистон рафта буданд, дар Қирғизистон бо иттиҳоми убури ғайриқонунии марз дастгир шуданд. Раъно Болтаеваи 62 сола аз Душанбе бо хоҳари 57 сола ва бародари 46 солааш ба он муттаҳам мешаванд ки зимни убури марз муқаррароти қонуниро риоят накарданд. Ҳар се шаҳрванди Тоҷикистон рӯзи 5 апрел барои дафни модарашон ба ноҳияи Сух, як ҷазира қаламрави Узбекистон дар дохили Қирғизистон омаданд ва баъди дафн гирифтори мушкилот шуданд.
آنها از طریق ولایت بودکند قرقیزستان به سخن آمدند. در شناسنامه‌هایشان مهر ورود به قرقیزستان نداشتند. بعد دفن مقامات ازبکستان آمده شناسنامه‌های آنها را گرفته خودشان را به مقامات قرقیزستان سپردند. بعد این مقامات قرقیزستان شهروندان تاجیکستان را به عبور غیرقانونی مرز متهم کردند و از روز 1 می است که در بازداشتگاه شهر قزلقیه در ولایت بودکند نگه می‌دارند. بر رادیو آزادی میسر نشد نظر مقامات قرقیزستان را درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان بگیرد و باید گفت که سوخت تقریبا 60,000 نفر اهالی دارد و اکثریت آنها را تاجیکان تشکیل میدن. و اکنون نگاه میاندازیم به خبرهای جهانی خیلی کوتاه و بعد از این باز برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. از جمله درباره قرب روبل روسی نیز در پایان صحبت برای شما خواهیم گفت. از این رو امیدوارم که تا آخر صحبت ما رو همراهی خواهید کرد. مینو منگل یک راوی مشهور تلویزیون را در افغانستان کشته. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که حادثه 11 می در ناحیه 8 کابل رخ داد. منگل بیش از 10 سال به حیث راوی تلویزیون طلوع و خبرنگار تلویزیونی شمشاد کار کرده است. وی در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی درباره حقوق زنان افغانستان بحث می‌کرد و برای به تحصیل فرا گرفتن دختران افغان تلاش داشت. مینو منگل چند پیش مشاور فرهنگی ولوسی جرگه افغانستان انتخاب شده بود. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که حمله‌وران بعد تیرپرانی به منگل از جای حادثه فرار کردند. او گفت پلیس ویژه قتل خبرنگار را تحقیق میکند. کسی یا گروه مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است ولی در این کشتار از جمله سابق شوهر این خبرنگار را متهم میدانند. امروز در ارمنستان محاکمه سابق پرزیدنت این کشور روبرت کاچریان آغاز می‌یابد. رهبر سابق ارمنستان در عمل خلاف نظام کنستیتوسیونی در ماه اپریل سال 2008 متهم می‌شود. کاچریان با آن متهم است که در سال 2008 خلاف قانون به نیروهای امنیتی دستور داده است که بر ضد طرفداران مخالفین از نیرو استفاده برند. 1 مارس سال 2008 8 اعتراضگر که بر ضد فساد و تباهکاری در انتخابات پرزیدنتی صدا بلند کرده بودند به قتل رسیدند. در این برخورد 2 افسر پلیس هم کشته شدند. کاچریان 64 ساله که از سال 1998 تا سال 2008 پرزیدنت ارمنستان بوده است، ماه دکبر سال گذشته بازداشت شد و خود را گناهکار نمی‌شمارد و می‌افزاید که سروزیر کنونی ارمنستان نیکول پاشینیان از او قصاص می‌گیرد. عربستان سعودی میگوید که 2 کشتی نفتکشانش در نزدیک به ساحل‌های امارات متحده عرب مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته است. وزارت انرژتیک عربستان سعودی روز 13 می گفت حمله 17 می به وقوع پیوسته است. کشتی‌ها زیان دیدند ولی نفت خام به بحر نریخته است. قبل از آن وزارت کارهای خارجه امارات متحده عرب گفت که 4 کشتی تجارتی این کشور با عملیات تخریبکارانه مواجه شدند. وزارت درباره این عملیات خرابکارانه که در نزدیکی امارات فجیره به وقوع پیوسته است اطلاع بیشتر نداد. فعلا روابط ایالات متحده آمریکا و ایران در حالت تشنج قرار داشته و از منطقه را نیز ناآرام کرده است. و اکنون بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان و بار دیگر درود میفرستم به همه اون عزیزانی که حالا ما رو در آزادی ویدیو تماشا دارند. ورزشگاه مرکزی شهر وحدت که با 25,000 جای نشست میزبانی چهاربینی‌های مهم به حساب می رود 13 ماه می شود معاش کارمندان خود را پرداخت نکرده است. مسئولین ورزشگاه پرداخت نکردن معاش کارمندان را تصدیق نموده گفتند فعلا توان پرداخت آن را ندارند. محمد رحیم و فروش ورزشگاه به رادیو آزادی گفت بارها به حکومت وحدت مراجعت کردند که مزد کارشان را بپردازند ولی پاسخ منفی شنیدند. خانم رحیم و افزود همگی 355 سومونی میگیرد و با او معلوم نیست که مبلغ‌هایی که از حساب برگزاری چهاربینی‌ها در ورزشگاه به دست می‌آیند به کجا می‌روند. از جمله با آنها گفتند که اگر نمی‌خواهید کار نکنید. در حکومت نویای وحدت از شرح موضوع خودداری کردند و تنها گفتند که مؤسسه دولتی ورزشگاه مرکزی خود مبلغ گذار بوده باید مسئولینش به مسئله پرداخت نکردن معاش کارمندان پاسخ گویند. دلوارشو دولت شویف مدیر ورزشگاه وحدت به رادیو آزادی گفت یکی از سبب‌های پرداخت نکردن معاش کمبود در اجرای بودجت نویه می باشد. او میگوید مبلغ‌های جمع‌آوری شده از حساب چهاربینی‌ها به بودجت نویه روانه گردند ولی با دلیل آنکه نقشه بودجت اجرا نشده است به نهاد زیر رهبری او مبلغ کم جدا گردیده است. حقوق‌شناسان میگویند نپرداختن مزد کار از جانب کارفرما پایمال نمودن حقوق کارمند است و نباید کمبود در اجرای
ҷои буҷа ё мушкили дигари молии якноҳия ё шаҳр далели таъхир дар пардохти музди корманд шавад. варишгоҳи марказии шаҳри ваҳдат аз варишгоҳҳои калони кишвар ба ҳисоб рафта моҳи майи июни соли 2017 мавриди истифода қарор гирифта буд. ҳини ба истифода додани ин варишгоҳ масъулин гуфтанд ки барои сохтмони он 47 миллион сомонӣ аз ҳисоби буҷети маҳаллии шаҳри ваҳдат ва 20 миллион сомонӣ аз ҳисоби буҷаи марказӣ ҷудо гардидааст. волидони як ҷавон аз ноҳияи фархори вилояти хатлон иддао доранд ки мақомот рӯзи 10 май писари гӯё бемори онҳоро маҷбурӣ ба комиссарияти ҳарбӣ бурданд ва эҳтимол ӯ ба артиш фиристода шавад. муҳаммад сафаров ки 21 сола аст ва ба гуфтаи наздиконаш лакнати забон дорад ва дуруст гап задан наметавонад. мақомоти ноҳияи фархор ҳанӯз дар ин бора изҳори назар накарданд, вале дар гузашта масъулони вазорати дифои кишвар марбутои ҷалби маҷбурии ҷавонон ба артишро рад карда гуфта буданд ки баръакс солҳои ахир сафи довталабони хидмати сарбозӣ афзудааст. давлатали сафаров бародари муҳаммад сафаров ба радиозодӣ гуфт бародарашро 10 май аз ҷои кор дар кинотеатри марказии ноҳияи фархор гирифта бурданд. тасдиқи дурустии ҳарфҳои ин сокини ноҳияи фархор аз манбаъҳои дигар то ҳол имкон надорад. волидони муҳаммад сафаров мегӯянд ки ба достонӣ муроҷиат хоҳанд кард то ба казия расидагӣ кунанд. зимран ҷои ёдоварист ки дар ҳоле ки мақомоти тоҷикистон аз вуҷуди аблава мегӯянд ки чунин кор вуҷуд надорад. чанд рӯзи пеш худи шумо дидед шояд дар барномаи ахбор ки хабарнигори радиои озодиро ки мехост ҳамин мавзӯи аблаваро дунбол кунад дар шаҳри кӯлоб ба қавле хостанд аблава кунанд, вале баъдан вақте ӯ гуфт ки бо далел исбот кард ки чанд соли пеш хизмат кардааст, ӯро озод намуданд. афзалшоҳи шодӣ овозхони шинохта ва мудири филармонияи давлатии тоҷикистон дар яке аз бемористонҳои олмон ҷарроҳӣ шудааст ва ба гуфтаи худи ӯ як моҳ боз табобат мегирад. вай рӯзи 11 май дар суҳбати кӯтоҳи телефонӣ бо радиозодӣ гуфт ҳоло вазъияташ хуб аст ва ҳафтаи оянда замони бозгашташ ба тоҷикистон дақиқ мешавад. афзалшоҳи шодӣ гуфт пизишкони олмонӣ меъдаи ӯро ҷарроҳӣ карданд, вале дар бораи маризӣ ва сабабҳои он ҷузъиёт надод. афзалшоҳи шодӣ гуфт бояд рӯзи 11 май дар хуҷанд барномаи ҳунарӣ иҷро мекард, аммо ба сабаби беморӣ ва табобаташ дар олмон онро ба вақти дигар гузошт. ҳунарманди мардумии тоҷикистон афзалшоҳи шодӣ ки ҳоло 57 сол дорад, бештар бо таронаҳое ки бар пояи ашъори лоиқ хондааст маъруф аст. таронаҳои ӯ дар бораи Самарқанду Бухоро дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ҳаводорони зиёд дорад. афзалшоҳи шодӣ дар моҳи июли соли 2014 мудири филармонияи давлатии тоҷикистон таъин шуд. чанд дафъа овозаи аз кор рафтани ӯ паҳн гардид, аммо овозхон ҳар дафъа онро рад кардааст. ва як хабари варзишӣ ҳам дорем. мутаассифона чандон хабари хуб нест. ду паҳлавони шинохтаи тоҷик Комроншоҳи Уступириён ва Сомон Маҳмадбеков дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо Баку Гранд Слам 2019 ки дар шаҳри Бакуи Озарбойҷон ҷараён дорад ба нокомӣ дучор шуданд. Сомон Маҳмадбеков рӯзи шанбе 11 май дар рақобатҳо дар вазни зери 73 кило ки дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм аз гӯштигири муғол Батболт Булганд шикаст хӯрд. Комроншоҳи Уступириён бошад 12 май ба рақобат аз даври дуюм шурӯъ кард. ӯ нахустин қувваозмоиро дар вазни зери 90 кило ба Саид Эми Жамбекови русиягӣ бохт. ҳамин тариқ ҳарду варзишгари тоҷик аз ҳаққи идомаи мубориза барои медал маҳрум шуданд. хуб, мо дар муборизаҳои баъдӣ барои онҳо муваффақият орзу дорем. ва ҳоло чун ҳамеша дар поёни суҳбат нигоҳе меандозем ба қурби асъори хориҷӣ ки аз сӯи Бонки Миллӣ барои имрӯз муайян шудааст. ба ҳамин тартиб $1 сомониву 43 дирам, €1 10 сомониву 60 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 144 сомониву 50 дирам. аз шумо бинандагони азиз барои ҳамроҳиятон сипосгузорем. тақрибан 13 дақиқа буд дар ин соби барвақт ман бо шумо суҳбат кардам. хабарҳои тозаро аз Тоҷикистону ҷаҳон гуфтам, аммо чун ҳанӯз оғози рӯз аст ва хабарҳои бештар аз инро дорем албатта. ва аз ин хотир ҳамаи шуморо дар пахши мустақими баъди ҳам мунтазир мешавем ки соати 10 ба вақти Прага, яъне камтар аз 30 соат дигар манзури шумо хоҳад шуд ва ҳамин гуна тамошои барномаи хабариро низ фаромӯш накунед. бо умеди дидорҳои баъдӣ барои шумо рӯзи хуб мехоҳем ва то мулоқот худо нигаҳдоратон бошад.